Mupay nga aga hayo nga tanan makabugtuan ko ni Dakan Kristo. Anaton mga pagbasa para hindi nga ikaduha nga misa regalyo. Naghihimang rawhin mga katulinan, naghihimang rawhin mga banay, in mga panimalay. Didahan siya nga pagbasa, i-Jacob, marani na aniya kamatayon, gintawag niya aniya mga anak nga kalakinan. Nan iya ginbendisyonan, an usahan niya mga anak nga amoy Huda. Ngan iya ginapanagna nga Huda amuan magdudumara han nga tanan nga iya kabugtuan. Nga mayada niya panagna nga kakaptan han Huda an di anon nga tungkod. Ngan dayuday magahadi an iya mga tulin. So ginbibindisyonan ni Jacob ini nga iya anak, Huda, kanan magiging mga banay, matikang han banay ni Huda. Ira ang magiging hadianon nga banay han Israel. Nandita iton istorya, maarang kita nga iton nga tanan nga mga hadi o nga tanan nga naging hadi han Israel, natikang ini nga banay. Ni Saul ang siyahan nga hadi, ni David, ni Solomon, manan mga masunod nga mga hadi, tikang hini nga banay. Ngan ang panagna nga magahadi ini nga banay, ang mga tulin ni Huda magahadi kadayunan. Ngan ini nga panagna natuman didahan pag-abot hanaton Ginoo nga gingangaranan nga Mesiyas, karugsidngon gindihugan usa gihapon nga hadi nga tikang han hadianon nga banay ni Huda, tikang han hadianon nga panimalay balay ni David. So usa nga banay, usa nga pamilya nga gintikangan, ginagian han pag-abot han Mesiyas. Banay nga gingiyahan ng Dios, hindamo nga mga katuigan, tubtub han pag-abot han pamilya, kundiin ananay siniring nga matuman dinhiya akon sumala han imo mga pulong. Nga ng tatay, sigon han pagladawan ni San Mateo, ginbuhat ang nga tanan nga ginsugo ha iya an anghel. So gingiyahan ini nga banay tubtuban pag-abot han Mesiyas. Ngan ini nga banay nagin amo an aragian han Dios nga nahimo nga tao, ang Dios nga aton magtaralwas kanaton Ginoo Kristo. Gintatagan doon, gintatagan importansya di dayton aton mga pagbasa, iton papel, iton pamilya, iton papel, iton panimalay, iton papel, iton banay. Didahan na pagtutdo han na anay Santo Papa nato ni John Paul II, yan na Santo Juan Pablo II, naghimang raw hiya nga ang pamilya amo an cradle of life. Taguangkan iton kinabuhi. Nga nagimang raw liwat hiya nga iton pamilya, school of love. Pag-aradman iton pagigugma, ngan iton nga tanan nga mga virtues. School of love and all other virtues. Amo yung description iton pamilya, iton panimalay. Tikang iton panimalay, nahibabaroan naton iton paghigugma, iton pagkarawat, iton kadatagsa, iton pagpasensya, iton pagin iba-iba, iton mga tao, iton pagpasaylo, iton kakayahan naton hin pag-ataman, iton pagserbe, itaton ikasitao. Ini nga tanan, natika nga naibabaroan naton, di dahiton panimalay, di dahiton pamilya. So sa hiya nga
taguangkan iton kinabuhi ngan eskwelahan iton nga tanan nga mag-upay nga mga butang. Pero sugar iton nga tanan nga tawhanon nga mga butang, iton pamilya liwat siguro subject hiya iton matatawag naton nga ambivalence. Maupay hiya, pero pwede liwat hiya maging aragian iton diri mag-upay nga mga butang. Kay asit kinaiya, iton bisan ano siguro nga tawhanon nga butang, subject to the ambivalence of what is imperfect. Iton pamilya sugad gihapon. Giupay hiya, cradle of life, school of love, and all other virtues. Pero kung diri kita maghihirot, iton pamilya liwat, pwede maging aragian, iton diri mag-upay nga mga butang. Iton inordinate nga paghigugma iton pamilya, meron nasa ring may family right or wrong. Bisan ano, basta pamilya. My family right or wrong. Iton inordinate nga paghigugma iton pamilya, ngan inuupdan, iton inordinate liwat nga paghigugma iton puder, amo tinikagan iton tinatawag naton nga political dynasty. Inordinate love of family and inordinate love for power. Amo tinikangan iton political dynasty. Iton mga bana nga ginpapasa iton era puder nga ret era asawa. Di nga ni iginpapasa nga ret era mga anak. Nga danay nga ni nagdududrungan iton usa nga pamilya. Iton pagkaput, iton puder. Tinikangan iton inordinate nga paghigugma iton pamilya, iton sugan ini nga kahimtang. Nga nag-iimbitar, sigon iton aton kahimtang din ng Pilipinas, nag-iimbitarhin corruption, nag-iimbitarhin mga diri mag-upay ng mga butang. Di dahiton panimalay, pwede mahinabo nga aada liwat kapupurma iton pag-asta hin pagin irresponsable. Amo din nga panahon kung iton mga anak hintatagan lagi hapon hin mga chores di dahiton balay. Base makabulig hira, magpartisipar hira, iton kinabuhi, iton panimalay. Mayada yan na kuno nga pananaw nga tinatagan nga iton bata hin buruhaton, child abuse kuno iton. So diri hira angay tagan hin mga buruhaton iton balay, pagpartisipar iton kinabuhi iton panimalay, kay pag-abuso kuno iton kabataan. Pero pwede liwat nga diri hira natututduan iton pagpartisipar, iton kinabuhi, iton pamilya. Nagkamay-ada hin ano pa da ini ang pandemic. Didahan pandemic, waray face-to-face na klase. Ang pag-eskwelahan kabataan, pinaagihin mga modules. Nanaro na hinanabo, didahan mga panimalay. Damo siguro nga nag-a-answerhan mga modules, diri ang estudyante, kundi ang mga kag-anak. Ngan mag-upay ang mga baton, ang mga kag-anak. Nga damo ngani ang mga kabataan nga nagpaka-honor tungod kay ang nag-a-answer ang mga kag-anak man. Sa angay unta ang tataganhan first honor, second honor ang kag-anak, diri ang bata kay ang kag-anak man nagtrabaho. Pero ang ginpasidunggan ang mga kag-anak. Ngan siguro inangkon ini nga dungog ang mga anak. Nga danay siguro na hinanabo, samtang nagkinukurian hinanay nga ni tatay han pagbaton, han modules, ang mga anak nakatula, hayahay, nagiinuya sa ilang computer. Pero ira ang dungog ang mag-upay nga mga baton. Ano daw lang kintututuha ira, yung nga kahimtang.
Bangin naging tututuha ira, iton kahubya. Kudi nga ni iton pagin dishonest, pagin diri tangkod, tungod kay angay unta, hiran magtatrabaho hadto. Nga kung ano man ang resulta, papasidunggan hira or ikukorek hira. Pero nahinabo ang nagtrabaho, ang kag-anak, ginpasidunggan, inangkon ang anak. Di ba, gintututuan hira, hindi rin pagintangkod, hindi pagin dishonest. Damo pa siguro itong pwede natin himuon nga ehemplo. Ito na hinanabo din itong panimalay, nga danay aragian itong diri mag-upay nga mga butang. May ada dawan danay tendency itong kag-anak nga depensahan itong anak. Maupay iton nga proteheran hira. Pero kung depensahan hira hawaray harason, pamati ko igin tutut uliwat haira, iton diri pagkarawat, iton responsibilidad. May adaw experienceahin usang estudyante nga ginbagsakuhan klase. Tungod kay nagpapanunubra na ang iya absence. Ginadaan nanay, nagreklamo kung kay ano nga ibinagsakan niya anak. Nga niya siring, aniya anak kuno buutan man, maupay nga estudyante. Sa naging siring ko ang bata, kadidi, atubang din sa akon, ngan atubang itim kag-anak, ngan sumatit itim kag-anak, kung ano ay nahinabo, hining atuig. Base mahibaruhiya, anti siya magdepensa imo, kung angay ka ba niya pagdayawon, pagsumat, ikamatuuran. Danay, ito na hinanabo, itong mga kag-anak, di pa nga ni marang istorya, diretso didepensahan itong kag-anak, itong anak. O di nga ni pumasar itong anak, diretso sala itong teacher, diretso sala itong eskwelahan, diri gintututuan, hinpagin responsable itong ira mga anak, itong pagkarawat, itong responsibilidad, ngan pagkarawat liwat itong konsekwensya, itong ira pagbabaya, itong ira ginbubuhat. So itong pamilya, itong panimalay, pagkamatuod maupay gud hiya nga butang. Aada kapupurma itong kinabuhi. Aada kauhurma nga nagipagpapatubo ini nga kinabuhi. Nga nada hibabaro itong damo nga mag-upay nga mga butang. Nga makakabuligod itong kada tagsa nga tao nga itong kinabuhi itong aton komunidad, itong aton sosyedad. Pero kung diri liwat kita maghihirot, itong panimalay, pwede liwat hiya maging aragian, itong diri mag-upay nga mga butang. So samtang aton ginpapasidunggan, aton ginpapahitaas, itong kadungganan, itong papel, itong pamilya, itong banay. Angay liwat kita, maging mga tao nga nakilala, nga ambivalent ini nga pamilya. Pwede liwat hiya maging aragian, itong diri mag-upay nga mga butang. Sanglit, ginaagat kita, nga padayon, sugadhan, abanay hanatong Ginoo, maging abrido itong paggiya, itong Diyos. Maging abrido itong paggiya, itong iya pulong. Maging abrido itong paggiya, itong iya kaburuton. Ngan maging sugad kan Maria, nga andam, itong pagsiring, iini ako, nga uripon han Ginoo. Andam pagtuman, itong imo kaburuton. Ngan sugad kan Jose, masinugtanon, ginbubuhat niya ang katanan, naging papabuhat ha iya ang amay. Ang pamilya ni Jesus, naging sugad nga pamilya, tungod kay abrido gud hira ang kaburuton ang Dios. Naging aragian hira ni Kristo. Itong kada tagsa nga pamilya, kung abrido kita itong pag-iya, nga pagtuto itong Dios, maaram kita nga magiging aragian liwat ini, hin mag-upay nga mga kaapi, han lawas ni Kristo. Hin mag-upay nga kaapi, iton aton komunidad. Tungod kay, tikang iton panimalay nga tangkod, magkakamay-ada hin tangkod nga mga tao. Tikang iton panimalay nga maara magpartisipar iton kinabuhi, iton pamilya,
magkakamay-arin mga tao nga andam liwat pagpartisipar in maupay itong kinabuhi itong susidad, itong singbahan. Ngantigang hin mga tao nga maaram kumarawat iton ira kaapi hini nga pamilya na ibabariliwat tirahin pag-upoy di dahiton singbahan na ibabarit pag-upoy di dahiton komunidad. So tikang iton maupay nga pamilya nga ginigiyahan iton Dios ngan bukas iton pag-iya iton Dios. Ito naton paglaom nga magkakamay-ada in maupay nga lawas ni Kristo ang singbahan na magkakamay-ada in maupay na komunidad, maupay na nasod.